ikipe ya Gasogi United n'ikipe ya Rayon Sport. Turongera amasitara abakinnyi bose batambuka. Munyamarere dusabe abayobozi bayoboye ligue barangajwe imbere na chairman w'ikipe ya Rayon Football Club Haji Mudaheranwa ndetse n'abamwungirije batera inama kugira ngo baze gusuhuza abakinnyi hanyuma n'izina badufungurire ku mugaragaro ligue itangiye mu Rwanda sizoni 2023-2024. ibihe byiza bifurije kuzagira imikino myiza kandi ndabizeza ko muzaryoherwa. Imana ibagirire neza. Reka tubashimire cyane abayobozi bayoboye ligue mu bw'abaterankunga cyangwa se abikorera n'ibigo bitandukanye kwamamaza biremewe cyane, mwaza kugira ngo mwamamaze muri shampiyona. Munyemerere duhere kuri ekipi igiye kwakirwa Rayon Sport 11 bagiye kubanzamo. Mu izamu yambaye nimero 13 yitwa Hategekimana Boneri Raismoni. Hanyuma mu mutima mupanze kapiteni yitwa
Youssef umusore ukomoka mu gihugu cy'Uburo Hakizimana yambaye barabikoze neza barabitegura barabinonosora cumi n'umwe ndetse na sitade ya saa cumi n'umunani bajya kubazamo ubuhanga bw'ibyuma munyemerere batereka kugira ngo tuhihere amaso yambaye nimero kabiri utajya kubana umusore ukomoka mu gihugu cy'Uburundi yambaye nimero 24 umukino mwiza Byiza